Um apartamento na cidade de Palanga, na Lituânia, incendiou-se na noite de quarta-feira. Na altura estava uma trotinete elétrica a ser carregada dentro do apartamento e tudo indica que o fogo tenha sido provocado pela explosão da bateria. O apartamento e o edifício ficaram bastante danificados. As pessoas que estavam em casa não ficaram feridas. Tiveram a sorte de estar noutra divisão. Mesmo assim, apanharam um grande susto. Šokas buvo, tai sakau, sūnėnas buvo namuose, nuėjo į vonę, draugė jo buvo kambarį, kai viskas įvyko. Tai išbėgo, kaip tik mano šogeris buvo kitam kambarį, tai ta mergaitė sako, degam, sako, tiesiog griebė kačiuką dar. Sako, sprogimą girdėjo? Jo, buvo sprogimas. Nes, sako, ta baterija, tai jinai nemažai iš tikrųjų. Tai jinai gauna, kai jinai kaista, plečiasi ir gauna-se sprogimas. Os bombeiros dizem que os carregamentos elétricos de forma desadequada estão entre as causas mais comuns para os incêndios. Pastebime, kai kyla incidentai, tai yra dėl netinkamo įkrovimo, tai yra arba naudojami netinkami įkrovikliai, arba netinkamai įkraunama ta ličio baterija. O aviso dos bombeiros da Lituânia.